сокинони деҳаи пушинги ноҳияи данғара ҷашни наврӯзро бо риояи суннатҳои он, пешниҳоди таомҳои миллӣ, ташкили барномаи фарҳангӣ ва мусобиқаи варзишӣ таҷлил намуданд. наврӯз ҳамчун ҷашни моҳиятан оммавию мардумӣ буда талқинкунандаи баробарӣ дар байни инсонҳо мебошад. бо туфайли ҳамин ҷавҳари мардумии ҷашни наврӯз дар ин чорабинии сатҳи баланд сокинони деҳаи пушинги ноҳияи данғара ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок намуданд. муттаҳид шудани сокинони деҳаи пушинг зери сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард ки тадбирҳои созандагӣ равнақ ёбад ва барои баргузор намудани чорабиниҳои сатҳи баланд дар ин деҳа ҳамин гуна мутобиқ ба талаботи замони кунунӣ шароит фароҳам оварда шавад. дар ин рӯз ҳар як нафар бо бабар намудани либосҳои миллӣ ва шукргузорӣ аз ваҳдату ягонагии сартосарӣ фараҳмандона дар чорабинӣ иштирок ва омодагии пайвастаи худро барои ҳифзи мероси фарҳангӣ таъкид намуданд. ҳамин гуна чорабиниҳо дар доираи арҷгузорӣ ба таъриху тамаддуни ғании миллат ташкил ва нақши асосии истиқлоли давлатӣ барои зиндагии босаодат доштани миллат тарғиб карда мешавад. расму оин ва суннатҳои наврӯз падидаҳои барҷастаи инсонгароӣ ва маънавиёти баландро равнақ додааст ки шинохти онҳо ба худогоҳии маънавӣ ва худшиносии миллӣ оварда мерасонад. наврӯз аз ҷумлаи падидаҳои нодире мебошад ки дар тӯли таърихи чанд ҳазорсолаи халқи тоҷик ҳамчун яке аз омилҳои асосии пояндагии миллат хизмат намудааст. бо назардошти ҳамин имрӯз сокинони деҳаи пушинги ноҳияи данғара ҳадаф гузоштанд ки дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат барои ҳифзу эҳёи ҷашнҳои миллӣ ва ба ин васила таҳким бахшидани худшиносию худогоҳӣ саҳмгузор бошанд. ҳамагон тавонистанд аз ҳунари волои беҳтарин сарояндагон баҳра баранд. дар доираи баргузории мусобиқаи гӯштини миллӣ дар деҳаи пушинги ноҳияи данғара паҳлавонон аз вилоятҳои хатлону суғд, бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо ҳам қуввозмоӣ намуданд. дар баробари пешниҳоди дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ беҳтаринҳо соҳиби шоҳҷоизаҳои асосӣ 4 нақлиёти сабукрав шуданд. наврӯз аз ҷумлаи ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик ба ҳисоб меравад ва пушинг ки дорои таърихи кӯҳан мебошад, сокинони меҳнатдӯсти он мақсад гузоштанд ки дар ҳифз ва тарғиби дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ пайваста нақши асосӣ дошта бошанд. ин имкон медиҳад ки тоҷикистони соҳибистиқлол марҳила ба марҳила пеш рафта ҳамагон аз зиндагӣ боз ҳам беҳтар баҳравар шаванд. варзи салому вақт бахайр ҳаводорону алоқамандон ба гӯштини зебои миллӣ гӯштингирӣ. гузориши мо аз ҷараёни рақобатҳои мусобиқоти ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ ё гӯштини миллӣ аз деҳаи пушинги ноҳияи данғара манзури шумо мегардад, ҷое ки имрӯз қабл аз баргузории рақобатҳои паҳлавонон тибқи суннати ниёгон ба бузургони соҳа ба калонсолон аз ҷониби дастандаркорони мусобиқот тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим шуд ва баъд аз он наврасону кӯдакон ба саҳнаи рақобат баромаданд. онҳо низ навбати худро пушти сар карданд ва акнун наврасону ҷавонон ба саҳнаи рақобат ҳозир мешаванд то ҳунару истеъдоди худро ба намоиш бигузоранд ва шояд мо шоҳиди тамошои истеъдодҳое бошем ки дар оянда кишвари моро дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳонӣ ҳунарнамоӣ кунанд. ва феълан ки ҳунарнамоии ин паҳлавонони наврасро тамошо мекунем, ёдовар мешавем ки рӯҳафзон Бекназарова ки аз шаҳри Кӯлоб муаррифӣ шуд, қаблтар аз ин бо як паҳлавони дигар дасту панҷа нарм карда буд ва дар он баранда шуда буд ва ба ҳамин тартиб баъд дуюмин ҳарифаш ки рақобат мекунад ин Абдувосит Шарипов ҳаст. аммо аз як нигоҳ ба назар мерасад ки аз лиҳози вазн шояд рӯҳафзон якам вазнаш сабуктар бошад, вале бо вуҷуди ин чун ҳарифи арзандатар ё сазовортар наёфт, лозим донист ки дар баробари Абдувосит рақобат кунад. паҳлавонон ё чеҳраҳои ошно ҳам аз канори дигари гилем ба саҳнаи рақобат мебароянд. ҳамонтавр ки мушоҳида мекунем паҳлавонони номошно ки дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои Тоҷикистон ҳам ҳунарнамоӣ мекунанд. яке аз
بانوان واقعا خوشتوله در این روز رقابت ها که خیلی هنر و استعدادش شایسته بود بر 4 نفر از هم نسل های خود پیروزی به دست آورد و ببینید که امروز در بخش بانوان در رقابت دختران ببینید شاید حریف ندارند، یعنی همتای ندارند با آنها مبارزه کنند، آنها در برابر پسران رقابت میکنند. مدینه پهلوان از ناحیه واسه با 4 حریف دست بالا شد، با 5مین حریفش هم در حال مبارزه بردن هست و حریف ببینید پرتاب سر شانه به چه ترتیب اجرا می شود. 5مین حریفش رو هم مدینه به زانو نشاند. واقعا همان اصول زیبایی پرتاب از بالای شانه به اوج اعلا در آمد و آن هم امتیازی کاملی حلال بهاگذاری شد. به همین ترتیب شور و شوق مخلصان هم در این میدان ورزشی که تازه بنیاد شده است در این میدان ورزشی برانگیخت و در کنار دیگری میدان یا گلیم کریمزاد نوروز که نایب قهرمان تاجیکستان در سال 2022 شده بود، یعنی چند قبل در چمپیونات تاجیکستان برنده نشان نقره شده بود، در فینال هم خیلی خوب هنرنمایی کرده بود. اکنون در حال مبارزه کردن هست و محمد یوسف زاده چمپیون آسیا که در دسته وزن 60 کیلوگرم در میان نورسان هنرنمایی کرده بود، او هم در این رقابت ها هنرنمایی داده. تعداد هواداران و علاقمندان را میبینیم که خیلی زیاد هست و پهلوانان نوکار، آنهایی که اولین قدم های خود را در صحنه رقابت های ورزش های داخل جمهوری میگذارند، آنها نیز با جماعت دهات پوشنگ ناحیه دنقره آمدند و در این رقابت ها اشتراک میکنند. گشتین ملی گشتینگیری در جماعت پوشنگ دهه پوشنگ در ناحیه دنقره دوستان عزیز در حال ادامه یافتن هست. در آستانه و کریمزاد نوروز در گوشه دیگری گلیم همانطور که مشاهده کردیم با یک پرتاب زیبای بالای شانه پیروز شد و در این رقابت پرتابی که اجرا کرد به نظر می رسد که پهلو باشد، بله پهلو هست. به همین ترتیب رقابت کریمزاد ادامه میکنه. در سمت راست تصویر ما هست، اگر کارگردان همین لحظه رو به ما منظور کنه، در سمت راست اولین جفته که رقابت دارند کریمزاد نوروز نایب قهرمان تاجیکستان با لباس های کبود هست، او با کبودی نسبتا سرنگ تر. انا همین جفته که فعلا نه از گوشه دیگری تصویر هست. به هر حال پهلوانان نوکار را هم میبینیم، هنر و استعداد آنها را هم تماشا میکنیم و این هم کریمزاد نوروز که پشت جداگی یا همون کیمانوی او هم نوشته شده است اسمش. اصول معمولی را ببینید چگونه زیبا اجرا کرد، در حالی که کارگردان ما به سمت کریمزاد پیوست همان اصول حلوک داخله را در اوج اعلا اجرا کرد. به همین ترتیب در فرصت کوتاه‌تر پیروز شد و به مرحله های بعدی می رود. و دوستان و هواداران و علاقمندان با گشتن زیبای ملی یادآور میشم در این گوشه نیز باز این پهلوانی که نوکار هست به پیروزی میرسد. سهراب رحیموف هم اینجا اشاره میکند که در اینجا این پهلوانی که با لباس های کبود و با همون رخ سفید بود پیروزی به دست میارد و اماموف رحمان که پشت کیمانوی او نوشته شده بود پیروز می شود و به رقابت های بعدی راه خط می گیرد. به همین ترتیب دوستان عزیز همین را خاطر رسان می کنم که امروز تنتنه های نوروز بین المللی در ناحیه دنقره در جماعت دهات پوشنگ در حال جریان هست. قبل از رقابت های گوشتینگیران یک برنامه خوب فرهنگی هم با اشتراک ستاره های
درخشان فرهنگ تاجیک هم برگزار شد و ساکنان این دهه با شکوه و با بسیار شادی و ممنونی جشن نوروز را استقبال گرفتند و امروز با افتخار قدرت و توان و استعداد پهلوانان 4 автомашинаи сабукраб аз сӯи дастандаркорони мусобиқот гузошта шудааст. онҳое ки иқдом гирифтанд, ҳамон соҳибкорони ватандӯсте ки иқдом гирифтанд то шоҳҷоиза барои паҳлавонони бо истеъдод, бо шараф ва қавиирода ва ҳамчунин қавипайкар гузоранд ва шукӯҳу ҷалоли ин суннати бостониро бори дигар дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. ва рақобатҳо идома доранд. Мадина Паҳлавон ки дар гӯшаи дигар мебарояд, дӯстони азиз, ба 6-умин паҳлавоне ки рақобат мекунад. дар гӯшаи дигар Мадина Паҳлавон аз самти дигари тасвир аст. инҷо ҳам Рӯҳафзун ҳам дар ҳоли рақобат кардан аст бо ҳарифи баъдӣ ки мубориза мебурд. Рӯҳафзун дар бинобар сабаби оне ки вазни ҳарифаш зиёдтар буд наметавонист мубориза барад. ва дар гӯшаи дигар рақобати Мадинаро ҳам агар таваҷҷӯҳ кунем хубтар хоҳад шуд, чунки партобҳои ҷазоб дорад. ана ҳамин ҷуфт бубинем, Мадина бо мизбон дар ҳоли рақобат кардан ҳаст. бубинем чӣ гуна партобҳои зебои болои шона اجرا میکند. حریف اکنون در حال حمله کردن است و این هم یک هلوک کمری بسیار با مورد به سمت چپ. مدینه در 2 جبهه مبارزه، هم سمت چپ هم سمت راست، و این هم پرتاب به سمت چپ و حلال 6مین حریف را مغلوب میکند مدینه پهلوان و به مرحله های بعدی رقابت ها میرود. احسن، واقعا خیلی استعدادی فوق العاده. این هم یک کفکوبی با افتخار پیروزی مدینه پهلوان که 6 بر 6 حریف دست بالا شد و به مرحله های بعدی می رود. به همین ترتیب دوستان عزیز رقابت ها با شور و شوق جریان دارد. کریمزاد نوروز هم در گوشه دیگری میدان در انتظار حریفان هستند. همچنین بهادر پهلوان نیز در انتظار حریف ارزنده هست. از سبب آنه که بهادر نسبتاً وزنش سنگین‌تر است، از این رو با کریمزاد نوروز رقابت نمی کند. و در بالای گیلم هم محمد یوسف زاده در حال رقابت کردن هست. پهلوانان با تخلصی گوناگون در این مسابقات اشتراک میکنند و هنرنمایی همون پهلوانی که چمپیون آسیا بود محمد یوسف زاده که اینجا اعلان کرد، یعنی در میان نورسان چمپیون آسیا شده است. در مرکز گیلم رقابت دارند و پهلوانان تازه شناخته شده و آنهایی که تازه به صحنه رقابت‌های داخل جمهوریوی میبرایند اکنون در این رقابت‌ها در برابر همدیگر مبارزه میبرند. بلال پهلوان، نوروز پهلوان و همچنین پهلوانانی که ناماشنا هستند در انتظار حریفان ارزنده در گوشه دیگری میدان در انتظار حریفان هستند. به همین ترتیب پهلوانان ناماشنا یک پای دیگری به صحنه رقابت حاضر می شوند و نورسان و جوانان امیدبخش نیز رقابت رو ادامه می دهند. محمد یوسف زاده که قبل از به صحنه رقابت برآمدن اعلام چمپیونی یا قهرمانی خود را در آسیا و بیننده ها رسانیده بود به تماشاچیان
ولی اینجا الان همین چهره که روی تصویر به نظر می رسد و در رقابت های امروزه چندان هنرنماییش شایسته نیست. ببینید در حالی که و حریف دست و پنجه نرم میکند و این حریف هست که حمله میکند، اما پرتاب ها به اجرا در نمی آیند و این هم یک پایزنی چندان به مورد نبود از سوی حریف یوسف زاده محمد. به همین ترتیب نتیجه هنوز هیچ است. مبارزه برای به دست آوردن شاه جایزه بین محمد و مدینه. مدینه از ناحیه واسه امروز اجرا کننده چنین اصول های جذاب بود و این مراتبه موفق نشد. احتمال دارد این پدیده نوروسته را در صحنه رقابت های بین المللی ببینید. ببینید چگونه برای قپیدن کوشش میکند به سمت چپ که حریف رو درگیر کرد. پرتاب جذاب کمری ببینید با این ترتیب با اجرا در می آید. احسن، خیلی جذاب، خیلی دیدنی. مدینه محمد پهلوان از ناحیه دنقره رو با یک حلوکی کمری جذاب مغلوب کرد. میرزا جمیل رمضانوف که در کارنامه‌اش در چمپیونات آسیا عنوان قهرمانی را دارد. شاهرخ با میرزا جمیل رمضانوف رقابت میکند و توجه ما هم سر همین رقابت خواهد بود. میرزا جمیل اونه که با این پهلوان که همکنون ادای احترام میگذارند نسبت به همدیگر مبارزه را شروع میکنند. در مورد هنر و استعداد میرزا جمیل رمضانوف هواداران و علاقمندان گشتین ملی، گشتین جودو، گشتین سامبو میدانند. یکی از پهلوان هایی که در مؤسسه ببینید حلوک کمری رو بسیار خوب استفاده کرد ولی تا پایان رسانیده نتوانست، ولی این پهلو دارد. میرزا جمیل که در تالار مجمع مکتب جمهوریه مهارت عالی ورزش شاید بلمودهای گوشتین تمرین میکند تحت هدایت رؤوف حکومتوف از زمره پهلوانان نامی تاجیک یا ناماشنای تاجیک. در رقابت های چمپیونات تاجیکستان اوید به جودو هم هنرنمایی خوب نشان داده بود و 7 مراتبه میرزا جمیل در کارنامه‌اش توانسته که در چمپیونات های تاجیکستان در رشته جودو و سامبو موفق به کسب چمپیونی شود. 7 مراتبه. یک بار دیگر پرتاب کمری. میرزا جمیل هم در حال اجرا کردن اصول های کمری خوب هست. یکی از مدعیان برای به دست آوردن شاه جایزه میرزا جمیل رمضانوف هست و ببینیم تا کدام درجه میتواند انتظار مخلصان را برآورده کند. میرزا جمیل که از او انتظار هستیم پرتاب های جذاب و دیدنی بالای شانه را. میرزا جمیل با تخلص عزیز میان پهلوانان شناخته شده است. او سال 2019 هم میان کلان سالان چمپیون آسیا شده بود و پرتاب زیبای دیگر اینجا حلال هست. بله ببینید پرتاب کمری 2 مراتبه پای اجرا کرد، 3 بار اجرا کرد، مراتبه سیوم بالاخره، اما داور هنوز این پرتاب رو حلال نمیگوید. ولی به هر حال 3 مراتبه میرزا جمیل کوشش کرد ولی این مراتبه موفق نشد. در کارنامه میرزا جمیل همچنین جام آسیا اوید به جودو با مدال برنجی سرفراز شده است. همچنین در جام اروپا هم مدال برنجی دارد. یکی از پهلوانانی که حرفش واقعا سراسر از پیروزی هست. اگرچه بالاخره موفق می شود میرزا جمیل در گوشه دیگر دوستان عزیز که این رو از نوارهای آهسته شاید در
саҳнаҳои такрор ё наврҳои суст карда шуда манзури шумо кунем. мирзо ҷамил рамазонов пирӯз мешавад, ба марҳилаи баъдӣ хоҳад рафт то ҳамон дараҷае ки ба шоҳҷоиза ба ӯ мегузоранд. яъне чаҳор шоҳҷоиза муқаррар шудааст. дӯстони азиз, ба ҳамин тартиб паҳлавонони хуштоле метавонанд барои шоҳҷоиза мубориза баранд. каримзод наврӯз дар гӯшаи дигари гилем, оне ки рӯи тасвир мебинем, дар марказ дар ҳоли мубориза кардан ҳаст. каримзод ҳам шояд яке аз муддаиён бошад ва каримзод ҳам барои шоҳҷоиза эҳтимол дорад ки бо мирзо ҷамил рӯбарӯ шавад, аммо вақт нишон хоҳад дод ки чӣ мешавад. паҳлавонони номошно, онҳое ки ҳунару истеъдодашон дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ пазируфта шуда ҳастанд, миёни мухлисону ҳаводорону алоқамандони ҳам гӯштини ҷудо, ҳам самбо ва ҳам гӯштини миллии мо хеле писандида ҳастанд, акнун ба рақобат мебароянд. муҳаммад ба ин шева иҷрои усул мекунад. бубинед чӣ гуна партоби зебои бардошта заданро истифода кард. ба сари сина хост иҷрои усул кунад, вале муваффақ нашуд муҳаммад. ба ҳамин тартиб муҳаммад инҷо бо дуюмин ҳариф аст ки рӯбарӯ мешавад, вале муваффақ намешавад. каримзод ҳам дар ҳоли иҷрои як усули сари шона, вале ҳанӯз натиҷа нест ва ба назар мерасад ки ҳарифи каримзод нисбат ба ӯ сангинтар бошад, яъне вазнаш зиёдтар бошад. аз ҳамин лиҳоз чандон кораш бобарор нест. дар як вақту соат ё ҳамзамон дар гӯшаву канори ин гилем се ҷуфт дар ҳоли мубориза кардан ҳастанд. дӯстони азиз, ҳамонтар ки аз тасвири умумӣ мушоҳида мекунем ва баъзе аз паҳлавонҳое ҳастанд ки онҳо шинохта шуда нестанд, чандон ҳунарнамоии шоистае дар рақобатҳои гузашта дар дохили ҷумҳуриявӣ ҳам надоштанд. аз ин рӯ қисме аз онҳоро наметавонем исмашонро, насабашонро бигирем, яъне номашон гуфта мешавад. масалан азиз паҳлавон ё ин ки суҳроб паҳлавон ва азиз ҳам акнун дар ҳоли баромадан ба рақобат аст, ё ҳамон мирзо ҷамил рамазонов эҳтимол дорад ки яке аз муддаиён барои ба даст овардани яке аз шоҳҷоизаҳо бошад. партоби зебоеро бубинед ба чӣ шева ба иҷро даромад. муваффақият ба авҷи аъло даромад. ҳарифро ҳам эҳтиром кардан, ин ҳам камоли паҳлавонӣ ҳаст. Fazlidin Pahlavan, Komran Pahlavan Akıcıvak, Bayni Artış Yakta Tukhofkabda. Cahangir Pahlavan ailesi, Maksat Pahlavan aydı Şambe, Bayni Artış Çimone Mako. Akay Munali. Cahangir Pahlavan ailesi, Maksat Pahlavan aydı Şambe, Bayni Artış Çimone. рақобати каримзод бо ҳарифаш ки нисбатан сангинтар ҳаст, чандон мавриди дарёфти усулҳо барои партоб муяссар намешавад ба каримзод. ба ҳамин тартиб ӯ дар ин мубориза бинобар далеле ки
حریفش وزنش زیادتر است نمیتواند اجرا کند. اما در گشتین ملی ما که یکی از قدیمترین ورزش های رزمی به شمار می رود، یک سنت قدیمه دارد، یک تاریخ بسیار قدیمه دارد، ریشه در تاریخ می خورد. از همین لحاظ می توان گفت که در گذشته پهلوانان بودند که از لحاظ وزن نسبتاً سبکتر بودند، اما پهلوانان را مغلوب میکردند که واقعا نسبت به آنها بزرگتر بود. و در گوشه دیگری تصویر همون که طور که مشاهده میکنیم دوستان عزیز، جهانگیر پهلوان با مقصد پهلوان هم در حال مبارزه بردن هستند و پهلوانان قامت بلند یا سنگین وزن که مبارزه میبرند دوستان عزیز پیوسته از سوی مخلصان و علاقمندان گشتین ملی گشتینگیری تشویق میشوند. ولی ببینید چگونه یک اصول اجرا شد از سوی جهانگیر ولی چندان نتیجه بخش نبود. و اجرای اصول را ببینید، برداشته زدن خیلی عالی، خیلی عالی. پهلوانی که قامتش خیلی بلندتر بود در جایی که سهراب رحیموف داوری میکرد واقعا هیچ غیر چشم داشت بود. هیچ منتظر نداشتیم که با این شکل اتفاق میافتد. اگر در نوارهای سوس کرده شده اما لحظه را توانیم منظور کنیم، یکی از اصولهای بسیار جذاب و دیدنی بود. رقابت کریمزاد از نگاه زمانی خیلی زیاد شد. در گوشه دیگر هم پهلوانان نسبتاً سنگین وزن با یک تک سرخ جهانگیر کریموف هست، یکی از پهلوانان محلی. او در برابر مقصدالله زویدوف رقابت میکند. مقصدالله زویدوف با یک تک کبود هست. این هم اولین رقابت این پهلوانان. مقصدالله در حال دفاع کردن هست. به نظر می رسد که مقصدالله از لحاظ فیزیکی قدرت و توان خوبتر دارد، اما در عین اجرای اصول ها همان رقابت های همان اصول های پرتابی خوبتر خواهد بود. بهرام صوفیف چمپیون تاجیکستان اوید با جودو هم با صحنه رقابت میبراید. پهلوان از شهر کلوب که در رقابت های یعنی چند روز قبل در پایتخت مملکت برای به دست آوردن جام پایتخت در مسابقه بین المللی هم اشتراک کرده بود. ما همزمان دوستان عزیز رقابت 5 جفت از پهلوانان رو در حال تماشا کردن هستیم. بهرام صوفیوف، کریمزاد نوروز، همچنین جهانگیر کریموف، مقصدالله زویدوف از زمره پهلوانانی که نسبتاً شناخته شده هستند. چون تعداد پهلوانان خیلی زیاد است. پالتاب حلوک کمری را ببینید که چگونه
محمد پهلوان استفاده میکند، یکی از جذابیت های گوشتن ملی را به اجرا در میارد و با گرفتن پیروزی و همون جایزه که برای او گذاشته شده بود نویل میشد. پهلوان اومدگی در میدان شیشتگی هم اخی پهلوان بیان بشینن در بینشون. اینا محمد رضا میگه کسی دربارم بشینن نگیریم قطعی. محمد رضا قوتوف هم اونه که در کارنامه‌اش میان نورسان چمپیون آسیا، عنوان چمپیون آسیا را در کارنامه دارد. اکنون به صحنه رقابت میبراید. محمد رضا که در چمپیونات آسیا اوید با کورش 2 روز قبل در پایتخت مملکت همون با گرفتن عنوان چمپیونی شرفیاب شده بود. در مورد آب و هوا دوستان عزیز، امروز آب و هوا واقعا یک وضع هوای مساعد هست، یک وضع معتدل. محمد رضا قوتوف روی تصویر نزدیکتر هست، کریمزاد در حال مبارزه کردن. آب و هوا هوای معتدل، بسیار هوای به تعبیر سلقی، نچندان سرد و نچندان گرم، یعنی یک هوایی که برای پهلوانی بسیار موافق است. کریمزاد هم در حال مبارزه کردن است. بهرام صوفیف نیز با حریفش چندان خوب هنرنمایی نکرد، یک درگیری لفظی هم بین آنها دیده میشد، ولی در پهلوانی بعضی از خلافکاری واقعا شایسته نیست. رقابت ها ادامه دارند دوستان عزیز. از این گوشه گلیم به آن گوشه گلیم چون توجه میکنیم پهلوانان در 4 جفت مبارزه میبرند و پهلوانان دیگر ناماشنا در کنار گلیم در انتظار حریفان ارزنده هستند. محمد رضا قوتوف که در انتظار حریف است و همچنین میرزا جمیل رمضانوف که یک پیروزی داشت و با رقابت بعدی آمادگی میبیند. رقابت ها تا جای در حال جالب شدن هستند. اینجا از هیئت کمیته تدارکات یا مسئولین برگزاری چهاربینی اعلان کردند که اگر رقابت میان فردوس نسیموف و شریف نظریوف برگزار شود، میان آنها یک شاه جایزه گذاشته می شود. اما آنها قرار نیست که رقابت کنند. نمیدونم دلیلش چی باشد، اما با شاید ادای احترام گذاشتن یا نزدیکی داشتن به همدیگر رقابت نمی کنند، یا اینکه معلوم نیست. یکی از شاه جایزه ها در حال حرکت کردن در میدان است دوستان عزیز و شاه جایزه که اکنون با در بین گذاشته می شود برای فردوس نسیموف و شریف نظریوف. اما آیا آنها قبول میکنند با هم رقابت کردن را یا نه، وقت نشان خواهد داد. به هر حال دیگر پهلوانان ناماشنا هم دستاندرکاران میگویند اگر فردوس با شریف بگیرند شاه جایزه ها گذاشته و اجرای اصول از سوی رحمان منصور و این هم پهلو است. پهلو در نظامنامه نو برادر حلال هست، یعنی در صورت وقتی اساسی میتواند که حلال باشد، وقتی اساسی اگر به انجام برسد میتواند حلال باشد. صدیق اسکندرزاده امروز هم خیلی کوشش کرد، خیلی جهد و تلاش کرد در برابر حریفانش، با وجود آنه که یکم آسیب داشت
و نوابسته از این رقابت کرد. اکنون موقع قپیدن برای شیرافگان و رحمان منصور هم ضد حمله میکند اما موفق نمی شود. در گوشه دیگر کریمزاد نوروز هم در حال اجرای اصول بود ولی موفق نشد. کسی اگر با شریف نظریوف مبارزه برد شاه جایزه اول میان هر دو آن پهلوان گذاشته خواهد شد. اما فردوس نسیموف چرا رقابت نمی کند؟ جمعه خان نظریوف هم از زمره پهلوانان سنگین وزن است. اجرای اصول ببینید چگونه از سوی شیرافگان به اجرا در می آید ولی به شکم می افتد حریف. شاه جایزه اول به نام شریف نظریوف گذاشته شد. اما هیچ حریفی نیست که با شریف مبارزه برد. جمعه خان، فردوس پهلوانان ناماشنای هستند که در این رقابت ها حضور دارند. پهلوانان سنگین وزن و همچنین عزیز پهلوان با نام میرزا جمیل رمضانوف که در این رقابت ها 2 پیروزی و 2 مساوی داشت. و رقابت را ببینید چگونه اجرای اصول از سوی بهرام صوفیوف بود. منصور رحمان و همچنین شیرافگان سرداروف خیلی مبارزه بردند. اینها نیز حدود 18 پرتاب سر شانه و این پهلو است، بدون شک و تردید پهلو است دوستان عزیز. اما اجرای اصول بود به سمت چپ. شیرافگان اجرای اصول کرد. اجرای اصول که پرتاب بالای شانه بود به سمت چپ. اما برای حلال باید 2 شانه حریف پشت بالای تتمی می افتید. باز رقابت در میان پهلوانان نوکار هم ادامه دارد. اکنون ببینید برای از کمربند قپیدن مبارزه میبرد شیرافگان و رحمان منصور هم نمیگذارد تا او از کمربند بگیرد. و نتیجه چی خواهد شد؟ موقعیت دارد رحمان منصور به سمت راست، یک موقع استفاده اصول کمری از داخل پای و به همین ترتیب هر دو هم از پای در می افتند، هیچ اتفاقی نمی افتد. در گوشه دیگر هم رقابت کریمزاد نوروز و همچنین بهرام صوفیوف مساوی اعلان شد، در حالی که ورزشگران مساوی میکنند در رقابت به آنها یعنی جایزه داده نمی شود. اکنون در جستی نوبتی ببینیم کدام بیشتر کوشش خواهد کرد برای از پای در آوردن حریف. رحمان منصور با لباس های سفید هست، یکی از ورزشگران جوان و امیدبخش که
таҷрибаи иштирокаш дар рақобатҳои байналмилалӣ нисбат ба ҳарифонаш зиёдтар аст. иҷрои усул мекунад вале муваффақ намешавад. дар гӯшаи дигар паҳлавонони тоза ба рақобат ворид шуда ҳам аз усулҳои ҷаззоб истифода мебаранд ва муваффақ ҳам мешаванд. рақобати раҳмон мансур ҳам аз 10 дақиқа бештар шуд бо Шерафган Сардоров ва ин ҳам иҷрои усуле боз як паҳлӯи дигар ба Шерафган. рақобат як ранг шуд. рақобати раҳмон мансур ва ҳарифаш Шерафган Сардоров як ранг шуд, яъне баробар ё мусовӣ. Искандарзода Сидиқ ҳам дар самти рости тасвир мубориза мебарад. хеле кӯшиш кард. ин ҳам севумин ҳарифе ҳаст ки бо ӯ дасту панҷа нарм мекунад ва бубинем дар ин рақобат оё бахти варзишиаш механдад ё на. ва ҳар ҳол вақт нишон хоҳад дод. хеле кӯшиш кард бо ҳарифоне аз худ аз нигоҳи сину сол ва ҳам вазн болотар рақобат кард, аммо фақат бо як нафар пирӯз шуд. як мусовӣ дорад ва дар ҳоли мубориза кардан ҳаст ва ҳарифаш ҳам ба хотири як нафас роз кардан кӯшиш мекунад, талош мекунад. аммо имрӯз паҳлавононе ки барои шоҳҷоиза омаданд ба саҳнаи рақобат, бубинед ҳеҷ кадом ғайрат намекунад бо ҳамдигар рақобат кунад. Фирдавс Насимов ҳаст, Шариф Назриев ҳаст. иҷрои усулеро тамошо кардем дар болои гилем, вале ҳанӯз ин ҳам имтиёзи комиле дар пай надошт. Искандарзода Сидиқ дар ҳоли иҷрои як усули камарӣ, дар ҳоле ки аз камарбанди ҳариф меқапад бисёр ба маврид. ба самти чап иҷро мекунад усулро, аммо муваффақ намешавад. паҳлавононе ки барои шоҳҷоиза омаданд, онҳое ки ба номи онҳо шоҳҷоиза гузошта шуд, вале касе ҷуръати шиштан бо онҳоро надорад. шояд Шариф Назриев бо Фирдавс Насимов мубориза барад барои шоҳҷоизаи аввал. паҳлавонон ташнаи гӯштин гирифтан ҳастанд. хеле мунтазири ҳамин гуна як рӯйдод ҳастанд. муддати як сол қариб ин рӯйдодро интизор мекашанд дар остонаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ, ки ҳунару истеъдоди худро ба намоиш бигузоранд. ва як паҳлавон бо Фирдавс Насимов эҳтимол дорад ки мубориза барад, аммо ҳанӯз мушаххас нест. Искандарзода Сидиқ дар ҳоли мубориза бурдан ҳаст. як усули камарии дигар. чаҳор шоҳҷоиза ки барои ин мусобиқот аз ҳама ҷоизаи асосӣ ҳастанд, дар мунтазири паҳлавононе ҳастанд ки дар ин рақобатҳо ба табъу завқи ҳаводорон ва мухлисони гӯштини миллӣ як ҳаловат бибахшанд. аммо паҳлавонони номдор, онҳое ки дар миёни сангинвазнҳо шӯҳрат доранд, ҳузур доранд, аммо миёни ҳамдигар рақобат намекунанд. Шерафган Сардоров бо Фирдавс Насимов пешниҳод шуда, аммо то куҷо ин пешниҳод қабул мешавад ё на, аз сӯи паҳлавонон мушаххас нест. ба ҳар ҳол паҳлавонони
навкор ва навтаҷриба дар болои гилем рақобатро идома медиҳанд. Самандарзода дар ҳоли ҳамла кардан ҳаст ба самти чап. ҳамон иҷрои усули ҳалуки маъмулии лабро мехоҳад иҷро кунад бо равиш ё ҳамон шеваи камарӣ, вале муваффақ намешавад. дӯстони азиз, ҳаводорону алоқамандони гӯштини миллӣ, гузориши мо идома меёбад аз ҷараёни рақобатҳои мусобиқаи гӯштингирӣ аз ҷамоати деҳоти пушинги ноҳияи Данғара, ҷое ки хеле паҳлавонони номии кишвар имрӯз рақобат карданд дар остонаи таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ. акнун барои аввалин шоҳҷоиза мубориза мебаранд ин чеҳраҳо. ин Фазлиддин Абдуллоев аз ноҳияи балҷувон ҳаст. ин чеҳра бо либосҳои кабуд ҳаст. ҳарифи ӯ бошад Шерафган Сардоров ки бо либосҳои сурх аст. ин паҳлавон аз ноҳияи Ванҷ аст. ва бубинем чӣ иттифоқ хоҳад афтод. доварон аллакай шоҳҷоизаро мушаххас карданд. Фазлиддин хеле мубориза бурд, хеле кӯшиш кард. имрӯз бо 3 паҳлавон қариб ки дастболо шуд, яъне 3 ғолибият дорад ба таъбире. Шерафган ҳам дар лаҳзаҳои аввал хуб дурахшида буд, вале акнун бубинем натиҷа чӣ хоҳад шуд. шоҳҷоизаи дигар ба дар миёни Раҳми Худо ва Шариф Назриев гузошта шудааст. боз як паҳлавони дигари ванҷӣ ва Шариф Назриев. рақобат идома меёбад. Фазлиддин Абдуллоев акнун барои шоҳҷоиза ки мубориза мебаранд паҳлавонон. шуру шавқ ва гармои ин ҳаворо эҳсос кардан мумкин аст, яъне аз шуру шавқи мухлисон ва нидоҳои пурҳарорате ки онҳо доранд. барои шоҳҷоизаи аввал ин ду чеҳра мубориза мебарад. рӯи тасвир ҳам мушоҳида мекунед. ба ҳамин тартиб аввалин кӯшиши Шерафган бенатиҷа ба поён расид ва як 4 қадам мезананд ва акнун бо ҳамдигар мубориза хоҳанд бурд. ва ҳамчунин Мирзоҷамил Рамазонов ҳам дар ҳоли мубориза бурдан аст. эҳтимол агар феълан пирӯз шавад, яке аз шоҳҷоизаҳои дигар ба ӯ гузошта хоҳад шуд. Шерафган ва ба ҳамин тартиб масофаро наздик мекунанд ва худи Фазлиддин ҳам бидуни тарсу ҳарос, бидуни шаку тардид аз ҳамлаи ҳариф масофаро наздик карданд, аммо дигар нахапиданд. як маротиба мубориза бурданд барои наздик кардани масофа, аммо муваффақ нашуданд. як бори дигар бубинед пойзанӣ. ин паҳлӯ буд, паҳлӯе ки ба Шерафган мутааллиқ шуд. Шерафган дар рақобатҳои мусобиқаи байналмилалии ҷоми пойтахт чандон бахташ нахандида буд, аммо ин ҷо бубинем барои шоҳҷоиза оё тавони рақобати хуб кардан бо ҳарифашро дорад ё на, вақт нишон медиҳад. ба ҳамин шева бубинед чӣ гуна як муборизаи бисёр наздик ба хотири аз пой даровардани ҳариф. ҳар гоҳе ки масофа наздик мешавад, аллакай эҳсос кардан мешавад ки хатар ҳам наздик аст. як бори дигар бубинед, як амалкарди ҷаззоб то ҷое ба ҳалол шабоҳат дошт, аммо довар паҳлӯ мегӯяд рақобат идома меёбад. хеле хуб, Фазлиддин хеле кӯшиш кард. аҳсан, яке аз паҳлавонҳое ки дар ҳақиқат паҳлавони мардумӣ ҳаст, яъне дар саҳнаи рақобатҳои байналмилалӣ ӯро намебинем. як паҳлавоне ки табиатан қудрату тавони воқеан пурқувват дорад. қудрату тавонаш пойбарҷо ҳаст. ба соне паҳлавонӣ дар ҳастаи ӯст ё ҳамин гӯштингирӣ. як ҷаҳду талоше буд то ҷое Шерафган такон хӯрд
рақобат идома меёбад. як бори дигар ҳам кӯшиши Шерафган ба хотири ҷавоб гардонидан, вале натиҷа нест. дар кунҷи дигар ҳам Шариф Назриев дар ҳоли омодабош аст дар рақобат барои ба даст овардани шоҳҷоизаи дуюм бо Раҳми Худо Паҳлавон. муборизаи паҳлавонон идома дорад. Мирзо Ҷамил ҳам кӯшиш дорад ва Мирзо Ҷамил муваффақ мешавад. агарчи дар берун буд, вале довар қабул мекунад. аз байн иҷро шуд. усул аз байн иҷро шуд. ба ҳамин тартиб Мирзо Ҷамил ҳам як пирӯзии ҳассоси дигар ба даст меорад ва барои шоҳҷоиза эҳтимол наздик шавад. рақобати варзишгарон барои шоҳҷоиза идома дорад. дӯстони азиз, мухлисон ҳам наздик мешаванд барои ташвиқ ва дастгирии паҳлавонони худ. Шариф Назриев яке аз ҷавонони боистеъдод ба рақобат мебарояд. Шерафган ва Фазлиддин мубориза мебаранд. Шерафгану Фазлиддин мардум ҳам аз нишастгоҳҳо ба даври гиле меоянд. ин ҳам аз шӯру ҳаяҷон аст. бубинед чӣ гуна мухлисон ташвиқ мекунанд, чӣ гуна мухлисон дӯстдори гӯштини миллӣ ҳастанд, чӣ гуна онҳо муҳаббат доранд нисбат ба гӯштини миллӣ. онҳо варзишгаронеро ки барои шоҳҷоиза мубориза мебаранд аз наздик тамошо мекунанд. бубинед ин ҳам ҳаводороне ки аз наздик меоянд. бубинед акнун ҳамон зуволаҳоро ба самти наздик мепартоянд, ба самти маркази майдон. дӯстони азиз, ҳаводорону алоқамандони гӯштини миллӣ гӯштингирӣ, Яхшибеку Файзалӣ бо либосҳои кабуд дар баробари Шариф Назриев барои ба даст овардани шоҳҷоизаи дуюм мубориза мебаранд. ана ҳамин паҳлавонони сангинвазн, паҳлавонони майдонзеб, онҳое ки мухлисон ба хотири тамошои ҳунари онҳо омаданд. Яхшибеков Фазлиддин ва ин ҳам як зидди ҳамлае буд. бубинед аз сӯи Шерафган. Фазлиддин аз рӯи тахассусаш табиб, пизишк ё доктор аст ба таъбири мухлисонаш. доктор дар баробари паҳлавон Назриев, Шариф Назриев ки таҷрибаи иштироки рақобатҳои байналмилалиро дорад. дар гӯшаи дигар бошад худи Абдуллои Фазлиддин бо Шерафган Сардоров рақобат дорад. як кӯшиши дигаре аз сӯи Фазлиддин ба самти чап. Фазлиддин аз нигоҳи ҷуса хеле як варзишгари сангинвазн ҳаст. Шариф Назриев ҳам паҳлавони номошно ва ба гилеми дигар таваҷҷӯҳ мекунем, ҷое ки ҳамзамон барои ду шоҳҷоиза мубориза рафта дар ҳоли идома ёфта. ва ин ҳам як ҳаракати бисёр ҷаззоб, ҳалол. Шариф Назриев бо як ҳалуки дохила тавонист муваффақ шавад. дар ҳоле ки сахт даргир шуданд, билохира Шариф тавонист ки пирӯзӣ ба даст биёрад. шоҳҷоиза автомашинаи сабукравро насиб шуд. аз дохили пои ҳариф чанг андохт, фавран имтиёзи комили ҳалолро ба даст овард. шоҳҷоизаи якум насиби Шариф Назриев шуд. шоҳҷоизаи аввал соҳиби худро дарёфт кард. акнун ин паҳлавонон барои шоҳҷоизаи дигар мубориза мебаранд. ҳарчанд Шерафган бо Фазлиддин Абдуллоев аввалтар шурӯъ карда буданд барои шоҳҷоиза.
مبارزه یک حلوکی بین جالب بود دیدن به این ترتیب. ببینید چگونه شرافگان در اوج اعلی اجرا کرد حلوکی داخلی را، حریف را از هوا آورده زد. ببینید شرافگان هم یک پهلوان خیلی با اخلاق است، یک پهلوان با آداب است. فورا احساس کرد حریف را هم تبریک میکند. بعضی از پهلوانان همون با وجود آنه که آنها را پرتاب میکنند آنها قبول نمیکنند، ولی شرافگان اینجا اثبات کرد واقعا احسن به هنر و استعداد شرافگان. دومین شاه جایزه به شرافگان سرداروف نصیب شد. همین ترتیب دو شاه جایزه دیگر در انتظار پهلوانان است، در انتظار آنهایی که برای آنها مبارزه میبرند. رقابت ها تو رفت جالبتر و جذابتر می شوند. دوستان عزیز، محمدی یوسف زاده همون پهلوانی که نسبتاً جوانتر است در برابر کریمزاد نوروز قرار می گیرد و شروع شوق مخلصان برای شاه جایزه بعدی در میان فردوس نسیموف و فخرالدین پهلوان گذاشته شد و رقابت ها همونطور که گفتم جالبتر می شود تا رفت برای پهلوانان حساستر. مخلصان هم در حال به شور و شوق آمدن هستند و می خواهند که ببینند تا کدام از این پهلوانان به گرفتن شاه جایزه نصیب می شود. دو شاه جایزه از 4 شاه جایزه الکی صاحب خود را دریافت. یکی از آنها نصیب شرافگان سرداروف شد، دیگر صاحب شریف نظریف و در میان فردوس نسیموف و یک پهلوان دیگر شاه جایزه دیگر گذاشته شده است. فعلا این پهلوانان نیز مبارزه میبرند برای یکی از جایزه های عالی که قیمتش گمان میکنم بلندتر است. کریمزاد نوروز ورزشگر با تجربه است، اشتراکچی مسابقات بین المللی است، استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان و حریفی که با او مبارزه میبرد اون پهلوان نسبتاً جوانتر هست. با وجود این امروز خیلی خوش درخشید همون پهلوانی که نسبتاً جوانتر است در رقابت های این مسابقات هنر و استعدادش خوبتر بود. برای شاه جایزه بعدی قرار است که میرزا جمیل رمضانوف برای شاه جایزه دیگر مبارزه برند. سهراب رحیموف داور درجه جمهوریوی رقابت ها را داوری دارد. کریمزاد نوروز ورزشگری که با تجربه اکنون از کمربند حریف می‌قپد، می‌خواهد پایزنی کند ولی با دست دفاع می‌کند. خود محمد یوسف زاده به همین ترتیب در این کوشش هیچ کدام از ورزشگران موفق نمی‌شود. موقعیت های کریمزاد خوبتر است نسبت به حریف، همون لحظه قپیدن، ولی نتیجه نیست. و این هم یک عملکرد جذاب بود از سوی کریمزاد. ببینید به چه شکل اجرای اصول میکند. همون استفاده اصول گرموش رو به مورد به کار برد و به همین ترتیب به هر حال تجربه در برابر نوجوانی یا نیروی جوانی بیشتر بود و کریمزاد هم با دست پر اکنون از این مسابقات برخواهد گشت. جایزه های به دست آورد که گمان میکنم قیمتش بالاتر بودند. به هر حال با کریمزاد نوروز هم میسر شد درخشندگی نشان بدهد. یک اصول استفاده بسیار گرمشتی زیبایی رو به کار برد، به همین ترتیب موفق شد. برای دو شاه جایزه دیگر پهلوانان قادر هستند که مبارزه برند. اکنون دوستان عزیز رقابت ورزشگران سنگین وزن برای به دست آوردن شاه جایزه سیوم ادامه خواهد یافت. یکی از پهلوانان ناماشنای تاجیک فردوس نسیموف از شهر کلاب هست. او
با فخرالدین پهلوان رقابت میکند. فخرالدین با یک تکی سبز هست. همین پهلوان هایی که روی تصویر مشاهده میفرمایید. هر دو پهلوان ها نیز در رقابت های مسابقات داخل جمهوریوی مبارزه بردند. برای شاه جایزه اکنون تلاش خواهند کرد. اکنون فردوس نسیموف با فخرالدین ادای احترام میگذارند و مبارزه برای به دست آوردن شاه جایزه سیوم هست. یک شاه جایزه دیگر هم باقی میماند. گمان میکنم به نام میرزا جمیل رمضانوف گذاشته خواهد شد. رقابت آغاز می شود دوستان عزیز. پهلوان هایی که هر دو هم با اعتماد به نفس، با قدرت و توان زیاد در برابر همدیگر مبارزه خواهند برد و ببینیم آیا فخرالدین پهلوان در همان لحظه اول یک امتیازی پهلو می دهد. یکی از اصول های خطرناک فردوس همه پرتاب سر شانه هست. بسیار خوب اجرا میکند این اصول را و بارها با این شیوه پیروز شده است. فردوس از رقابت های بین المللی تجربه دارد در رشته سامبو و هم دستاورد دارد از مسابقات بین المللی در رشته سامبو. استاد ورزشی درجه بین المللی و هم استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان هست. با تعبیر پیران کار یا پیران روزگار دیده، در حالی که همون داوش آمد کند پرتاب بالای شانه یا همون سر شانه رو بسیار با مورد اجرا میکند و مخلصان رو هم خیلی شاد میکند. اگر همون اتفاق بیفتد، یک بار اجرا کرد حریف با پهلو افتید. ولی ببینیم که حریف چی قدرت و استعداد دارد در برابر فردوس نسیموف. یک بار دیگر ببینید حلال پرتاب سر شانه به اوج اعلا می درآید. به همین ترتیب فردوس نسیموف با ادای احترام گذاشتن نسبت به حریف دومین نه این سومین شاه جایزه هست که میگیرند. فردوس نسیموف خیلی شاهکاری کرد. واقعا دو بار اجرای اصول کرد، یک بار نشد و مراتبه دوم موفق به کسب پرتاب جذاب و دیدنی سر شانه شد. واقعا استعداد خوب و فوق العاده هست. همین گونه پرتاب ها هستند که دیگر جای شک و تردید و طرفگیری نمیماند. داوران هم فوراً امتیاز کامل حلال را میدهند. فردوس نسیموف سومین شاه جایزه را گرفت و برای یک شاه جایزه دیگر رقابت ها ادامه خواهد یافت. دوستان عزیز، رقابت برای آخرین شاه جایزه در میان صدیق اسکندرزاده، آن پهلوانی که با لباس های کبود است، در برابر نوجوان ملایف قرار میگیرد. یک حلوک معمولی بین از سوی صدیق اسکندر. امروز هم دو پیروزی در کارنامه داشت صدیق اسکندر، یک مساوی داشت و اکنون به نام او شاه جایزه گذاشته شده است. او پهلوان میزبان است، یعنی صاحب خانه است. می تواند برای شاه جایزه مبارزه برد و ببینیم یک حلوک معمولی کمری را میخواست استفاده کند. در اکنون گرمش میکند. به این ترتیب این اصول ها خطرناک هستند. ببینید تا کجا میتواند موفقیت آمیز باشد. به همین ترتیب رقابت ادامه مییابد برای به دست آوردن یک شاه جایزه دیگر در میان ورزشگر میزبان و حریف او نوجوان ملایف. شور و شوق مخلصان هم زیاد می شود، تشویق می کنند. ببینید مخلصان خیلی شوقمند هستند. مخلصان و به همین ترتیب یک اصول، یک عملکرد پرتابی صورت گرفت که به نتیجه بود. یک مردم با خاموشی رو کنینه برادره.
рақобат барои ба даст овардани чаҳорумин шоҳҷоиза дар мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ дар ҷамоати деҳоти пушинги ноҳияи Данғара. ин ду паҳлавон Сидиқ Искандарзода дар баробари Навҷувон Муллоев мубориза мебарад. як партоби зебои сари шона. аз сӯи Сидиқ бори дигар ҳам иҷрои усул мекунад. Ба ин тартиб партоби болои шонаро мухлисон ҳам аз наздик ташвиқ мекунанд, дастгирӣ мекунанд ва бубинем натиҷа чӣ хоҳад шуд. бори дигар ҳам иҷро мекунад пайопай усулҳо аз сӯи Сидиқ Искандарзода. сурат мегирад. аммо бубине варзишгари бо яктаки сафед ҳеҷ амалкарде надошт. аз рӯи низомнома метавонад як бори дигар иҷрои усул ва бубинед чӣ гуна Сидиқ Искандарзода пирӯзӣ ба даст биёрад ва ба ҳамин тартиб барандаи шоҳҷоизаи чаҳорум мешавад. ба ҳамин тартиб дӯстони азизу арҷманд, ҳаводорону алоқамандони гӯштини миллӣ, гузориши мо аз ҷараёни рақобатҳои мусобиқоти гӯштини миллии гӯштингирӣ аз ҷамоати деҳоти пушинги ноҳияи Данғара ба анҷом мерасад. банда Каримхон Бегматов зимни табрики наврӯзӣ аз тарафи худ ва ҷамъи ҳамкоронам аз бахши техникӣ аз телевизиони Сафина наврӯзро бар ҳамаи шумо муборак мегӯям. то дидори баъдӣ, рӯзу рӯзгор бар ҳамаи шумо хуш.